Cek.
Swastiastu. Ngepur wakil sadagang kesamu kena demun tegap siara paduka sang ngaji Saraswati mangkanu iya juga sira sang kawitwar mogi-mogi tan keneng sosot perdawa dening perbawan paduka apan perangai kang seko santi maka mewah kegunaan natan natawana amur terkadul sesemu pagah kering darmo gitu iya ngemoh waleng karok leng waruk iya kang kaula muter pageh paduka lamukane labdo karya sedaning doniat nyani mulun biak kang kaula tan sidoang enak parjana sawetaning ikang kaula jatmu cemer uwi mudolan mapunggung arwano grahe namo suak osir malarapan manang nirmalu dan peledeh apa ninggulung sepadan ngaradiakeun ikang budaya samangkana lamukana mungwing prajuja ninggulun ngawari lawe ngalah hawa besok semua pramuka cinti nama aswaka Om Santi 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 Om Andugi
sira oh ampun ngeratu mbok dari bangka yoktit yang maring gawe swara Dewa Ratu Agung rasul-rasul lianggar gitu paidopane dewek lamun nang jani cien mekerano buka gitu hari kalaning ido sang pinake dados tedung jagat dados murbeng jagat sido nangun karyo suwo rajo karyo sani pinih dahat dagang dong renang liang hidupan pi dewek buka jani diasun ni dewek ane madan dadi parekan ngiring ko entenan ido Dewagung Putra Riki ring jengalau puro Dewa Ratu Ari sesuka tido madeg gagung dados ngamong jagat ngelarang ane madan karyo ngenteg linggih mupuk pedagingan Sugropo kulun mangda sampunan tidiang ke Cakrabawa mantuk kering koentenan ido Surya Pemekas Tuaji Janeng ari kalaning ido dados ngamong suaraja karyo sani ageng banyak-banyak Dewa Ratu sing buen ido ngenikain juru sampat jog kedas keramot sing malih kenikain jog magerudokan makejang ayah onyo nganutin kebisan tuh maciriang ido waget tuh ane maciriang ido wijaksana rikalo ngamong jagat nginterang panjang sing perlu ido ngenikal yu kalau mesliak kan ido panjang jog siap nguntul kengken jo cara siap sampai ninjin pak kelingang sing ada bani tuh gitu buat kawibawaan itu jani Pemekasi keramo subuh pekrimik itu tuh asing ada len benjang kapungkur wekas kalido ane madan ngamong jagat dini di Jengalau Puro dados menesa adat tan wendan tios pilih hakeni bunto jai kertalo ado nih sebotang besik ngelah nih Pemekas tugelan ane madana tugel ikedut cerirut len bo berang len bo bingkut len malas yen subo mekiri tanggal 1 Yan supo mekire tanggal 1 Dewa Ratu jog rajin di jog aden tekan jog malunan baya kepuri jog nyampuh di puaragan ngantek ke merajan sido bener nyampat pang suryane ne kenido pang todio kenido betaro pang cingakine kenido sang pinake dados tedung jagat mapan tanggal benenggel ada madan tanggal 1 nampi gajih nanjo ajak ngayah Dewa Ratu jog keliud haruh bengong ati bener Tut kertalo tut Srebetang kamu itu toleh na tut beli toleh tut uling semangan kanti petang aturang ayah tut ado ane madan penyegjak ado magian ane madan bagio pulau kerti ado dansil ado ane madan pering jemak kejang subuh ado di jeroan awak jog nuk lijani toleh hai tut
Subot tajak kan dia beseng kauh kan dia iya beliau di semangkan ayah tut serebenang kau beseng tut aku kedasar agama dong tut nyen ketuturin agama beli ketuturin agama tut beli bo megalang bental megalang bon wedong jang wani cinuturang agama di rame-rame tut nak ngayah di kayangan pusah kadane tut bagus tut Pancasrada neo damim Ian mirip-mirip nganutin kecap lingganido sangiang sastro sampun ke surat mantul ringido sangiang kawido ane madan Pancasrada saja nyentuh misi cara gending tut dan lautang tut Panca madagas alimam Subo tawang beli tut kelas 1 pun nawang iyan subo panco jok pasti kau tegasnya 5 dong kabin orang tut mana ini ada ben tut ada serada ngaran nepi nih subo alih beli tut mapan ane madan serado panganutin ring sejeruning suwodarmo unyo nanglah kebisan tut pangsing ane bisa ngetali ane bisa nyampat jok prajani ece kaden nak mau tamu sajan do ane tukang sampat jangan ngetali tut saja cangangop ningah munyin beli sing itu beli apa tut nyen ketuturin cai agama nyen cang si nuturin nak duak beli cang cuma mengingatkan ada beli miatnya ini ulian apa ulian itu dane tut Ramadan yang sing rago ngelah dasar makanya yatnya ini medasar beli medasar ban Pancasrada agama Hindu lamun apa aja duak nih sing itu tut lamun sing kedukung benido dane sing idang mejalan sing idang memargi yatnya sing itu jadi yang agama yang cang beli gian cara nangai umas gitu beli lah dasar nah tuh bisa aja yang beli majeng sastro masing lah dasar yang rago meyatnya masing angon dasar agama masing lah dasar ane madan Pancasrada angin dasar yang sing rago pengukuh ane madan Pancasrada tonen rago nyidang madan agama Hindu karena ada buka jani pangidang dah dua dah dia besik ane madan dua so sing itu kawinan nih jani cangop saja beli maro apa angop bang tut nak DJ bakat pipis nih kini nyidang meyatnya nih betul Rikala ning kantun ke gamal mantu kering ko endanan ido sugro titiang purun ngojah ido tu aji jano tu dijo kaden ido polih jinah dijo kaden jok tahu-tahu dewaratu cara telabah haturan tut membah tut beli nawang Pancasrada apa tuh abese percaya tekening ide Sangyang Widi nomor 2 percaya tekening ide Sangyang Atmo percaya Sangyang nomor 3 percaya rago ken Punarbawa tuh apa tuh Punarbawa rago mani itu dini bin apa dana lekat mani artinya disubok kembali sing gitu ane nomor 4 beli Karmo Pala nah yen kene Karman alpinana panyak dini di Wanasari cang yakin menipuan pasti gemah lipah aduh dewa radudut ya ini sing ulian saja ben kena saja ni luang lah cari mauen yen ni rago mayatnya lan hitung nama lu bagusan aduh bo pipis tu nomor 2 beli yen subuh hitung na bagus biar sing lah pipis cang mereka beli Jani beli memodal nyanyo ben 700 juta dicang nepuk dene plingsing kurang 2 miliar di pipis beli artinya nyedot gitu nak kenyataan beli ngomong dut
Ulian apa do? Apa ulian apa Ulian do? percaya semedon sarang sami. Oh, sangkaning nekeng tuas ngaturang ayah sing Hidung di gitu. supa padu. Diastun sing boleh aja man jog ayah. Bener. Lanang istri dia orang Ini tuh. jadi kesempatan ni rago meyatnya. Ben pidan ben karyo kini. Sajo. Yang ngelah rago apa je ngelah siap ngelah wawalungan ngelah bas ngelah aturan jadi beli. Nah, jani beli metakon kentut. Apa takonang beli? Kita aturan itu dani membah ceret labah tut ngujang sing maturan. Jang jani jang ujang dan main ini. Oh berarti tut ayah ni maturan tut. Mapan yatnya tu sing jetuak ke kening Banten ke beli. Mapan Oh, ada sing arto kan sing itu. Wanem kirtanem matmone widanem oh. Iraga umat inu makaryo tu mayatnya sing Julian ben Banten ke beli. Sing Julian ben ke ada sio cara beli. Oh, salah satu rago. Sio cacakna. Bener rago jadi pemimpin karyo dini. Sadi sukses. Itu termasuk masih rago mayatnya. Oh, biasun sing ngambil pekaryan sing itu. Beli jacang yang itu komai. Ngait turang ayah can ini. Ya dia apa kenakan luung. Ane madan kir tanam milu rago mayatnya. Mayatnya ulian ben rago ngaturang suara. Suara. Apa namang beli kir tanam? Kir tanam? Iyan kir tanam tu ke ngaran Santi yang wan ngayah. Oh, Santi san mako dasar ane madan pangnya Santi gerada geruduk segalak segilik ye nugo Santi. Doremea Santi ya. Ane badan Santi ada undang-undang itu Sangyang Widi. Oh. Beli pun nama kidung. Sangyang Widi dot. Bener. Yan hidup makin yang disko Santi kidung paling diungkur hidup betara. Sekang kidung. Kadencang demen-demen hati dot. Oh, yan mau Santi itu beli saja angon pelengkap. Santi itu yang di baguan tu Purano lontar bagu Purano. So ane madan Santi pemuput karyo. Contoh. Dilontar. Mani beli hidup badando. Tidak kalau munggah apa Kalau munggah. Ngewedo. Apa ngan seloko. Seloko apa doh? Apa selokan? Santi bagian daripada Santi. Itu pemuput pembeli nawa. Oh, artinya itu barang-barang ngiring itu ori kalane ngido munggah di nah ya bun dan sini yang cang nepuk kini karyo beli. Ini pemadan karyo Satwiko. Apa Satwiko? Satwiko ya. Ane besik madan serado. Oh, serado do ane madan. Irago meyatnya subuh benar sing unduk nih gitu. Oh. Ya irago jadi ini asana ngusabo nini. Subuh benar ini di pusat ngusabo nini. Oh, mapan genah ngusabo nini patuting patut subuh manut Purano. Yang kedua berdasar kelas carian. Ya. Penglas carian rago beli. Ya rago ngaya di penglas carian sing ituang bating ituang lebih kene gitu. Saja tut benangan jani. Bengong masih beli tut. Yang bengong. Nak uliang ben keyakinan semeton serang sami ada. Nah saja nah ide dani nomor lu beli. Apa tuh? Berdasarkan sastra. Ya nyo kan berdasarkan sastra. Sastra. Upo karo masih berdasarkan sastra. Apa bin ane madan apa dane tut metawar mata tuasan to. Mo karana ngeraja gang pemekas sido sang yang tapini. Pang sido asing-asing ketuas nganutin ring sejeroning sastra. Ane nomor 4 beli. Apa tuh? Madan Daksino. Daksino doang beli. Apa isinya? Mani do sulingge di tatkalane ngido sampun muput di manduk katurang Daksino. Sukseman rago ngaturang sesemu tekene ngido dan ngido subuh muputan karya. Dasar melarap ananduk Daksino. Ane nomor 5 ane madan ane sewo. Ane sewo? Ane sewo rago mayatjo ni beli mapan ado turunan yatjo. Bang nyamong ide hajengan. Surudan daripada ngayupo karo beli. Aturin nyamong. Apa jado sing jawat selo, jawat kladi. Ane terakhir beli ane sewo. Ane sewo ragu mayatnya sing dadi pamer. Irago mayatnya sing niatnya kena pengidang ragu masuk bali TV, masuk DPR sing dadi gitu. Sing dadi angka-angka barong somi sing dan kanggo dan sidodane. Apa jadi zaman globalisasi meser di medsos itu terserah dodane pangsim lian dirago. Artinya itu ngadanin. Bener, ya subuh berdasar gitu. Tuh madan niatnya Satwiko. Sina mani luung kang ne dadin gitu. Gitu. Wayah kinin tuh dah. Sing medayo, medayo gitu mah beli nuna saja hajah tuh. Nah, tuh kena banglang cara rago Bali, irago jadi miatyone. Pengyak cara tutur nak tua beli. Kengke. Beh kalawaning ne. Irago sing lah. Ngide rago, yen rago ngelah pekidihang. Ane uning pang mau pico teken ane blog. Ane blog pang aturang ayah teken las caryo. Berarti subuh nyambung sih itu. Cang ini pengide ini. Kengke. Pengidang nyamuk terus
bergotong royong. Iya, benangan jani tuh yen subuh kantun itu ngomong ring sejero neng wargi banyak. Pokoknya jogdo sumenang saya tuh. Nya seorang beli ngisian karyo beli. Ido sugero bukulun. Ane mau pesengan 2 ji janau. Beh, luar biasa, luar biasa. Waratu. Salut Itu yang yusan itu kantun wi muda sakewalo kewikanan itu sampun lingsir. Salut Gitu nyendut. Nah, luar biasa beli. Pengidang jadi rago jadi pengayah niru lantasanan para pemimpin ni rago dini. Ini anggon contoh pengidang manidurinan bin apo jemak apo karyanin pengidang sukses. Sing to pemekas. Dodo Jil. Kitunya nunduk ayah-ayahan tuh petang lemah. Yen jani bagus sang rago beli. Ngitungan gaya nujo. Bin pidani kene beli puncakna. Di manis kuning nih tuh. Manis kuning Oh, tanggal 12 Agustus tuh subuh puncak. Pengidang. Makrano beli ayah petang lemah. Bang sing rugi rago mayatnya lambe ya gede. Jani kan waktu madon para bin sedan bin kal nepuk karyo kini tuh. Dojil. Meh. Oh, pengayah nih san. Tah betawang jang nih tuh. Apa tuh? Tawang jang. Sana awang sini beli. Woi. Do main karya suara aja karya de waratu karya agang woi. Jo. Yan niki kini dia lian di beli. Pangsing cacat karyo. Ini asan ada na uli di ano ngide beli. Tadi sing tadi. Apa dagang jamu apa pemulung nih? Terus sekarang nantek. Do beramang do. Punto Jil. Mara busan ipundok lawan Wijil nyamat maturan ngaturin gelah. Dadi jani buin. Mangken dumun. Sapu siro sane rau niki. Gelah sejelen to Jil. Bih kakin bo beli. Sing tawang. Do kaki kaya. Sesunan beli aja. Jadi sing kaki kakin. Sing tawang. Adi melian pernikahan itu. Matur. Inge piragi ngawag ratu yan yakti palungo ratu niki sane ngerauhin. Lurus palurus itu medal dumun. Pangtan jak suara gen. Piragi didiang niki. Dojil. Aing Dua ning pundok lawan Wijil suboliu sajan mah bahang indik karya agung gelah dini di pura. Jani gelah terkejap lakar medal. Nah, melarapan rikalaning palungguh hiratu presiden dados tedung jagat ngaja gang puniki jagat niki sampun cihno rado dewageng. Wih, jak dua pesan di pondok lawan Wijil mekejang subuh bakat carco. Jani gelah pindah ke tabang ujang sing liu ben gelah ngerawas. Inggih pindah ke dados bagawantan palungguh hiratu para reseng langit jero mangku anda. Jog sami sampun sami siap ngayah. Sami sedino rado dewageng. Mungkin pun api kawin palurus durus medal. Subuh masing-masing gelah skill suang-suang. Inggih patut Ada bisa. ngayah di puro di ya dandar di puargan, semua masih ada skillnya. Tukang masak tuh. Tukang Ada masak. nih ayah megending. Bener. Ane bisa mesanting ayah ya mesanting. Skill nang ayah Banten. Mata tuasan ya ngiring itu perando istri utawi do tapini. Parakan palungu heratu sana ali di bidang IT. Di tiang gending di ampun di seluruh dunia. Aduh luar biasa niki. Yang sing salah sana panjak niki Yagus niki. Luar biasa niki panjak palungguh ratu. Nah sandang subuh anggon masih bedek-bedek. Ratu Dewagung. Melarapan kewentanan puniki Yagus. Tumben jani kak ngenah di apo dan itu tuh apo dan layar cara jani itu tuh bensos apa dan beli nak sing namang tuh. Oh nak ngaku beli blognya. Mangke durus palungguh itu medal dumun. Sabun api pidap-dap palungguh ratu. Dong dap-dap di pencengah. Rarontek pajang robro mekejang subepang saya gede Jil. Sampunang semandang saya dewa dogo. Duaneng sampun saya go dap-dapang didang ring sejeroning panjak. Sampun sami nganutin ring sejeroning sudarmo. Yen sampun palungguh ratu pengapi dap-dap medal. Durus sampun saya go. Yang didiang sareng aden didiang gede ikan salau. Nah yang gitu gelah lakar mau cacingak. Uli di jeroan ngatak ke jabo. Kengken nih para panjak gelah. Nah. Supaya pak saya. Terus satu titiang sampun saya go. Oh jane pang ada nih ben besek. Ane ide gelah. Napi punika. Dagagong itu tepak apa. Nah, Cina Dut. gelah. Tahu bertugas tuh. Pang meciri. Tadi sing tetek
Tetek Agung Ido kan lanang istri Nyen beli. bani dot nyen bani. Mapan tetek Ido Agung Ido merago lanang istri ajak dua Pak. Oh gitu. Beli ini lanang, jangan istri. Oh gitu. Beli ini lanang itu. Benar. Aing ge haratu. Yan kadia sampun ikut di tiang saya go pacang sarang ade di tiang Kertalo. Dadak Agung ngema monyi. Sampun mebek ring ban cinga pi suaran gentan di dobli ding dung ding dung jak mocino pesan Nah, dos mau menciri lanang kelawan istri dot. ngawe reno sang mireng banyak sami sampun membek ring kayangan Raris seredo go raris. Lakiku sirewong apa nah apa nih Kengken nyen itu Lili gitu pun. hijau tengah nih. Haris. Wani lumabeng taman sari. Nama wastu lantas beli teko lantas main bani selapat di taman itu Bani usak asik taman yang demoni asren taman itu sing itu tuh. tadi rasos sing adu ulaman sing adu izin Jok bani yang ngawak-ngawak. Rupamu bagus taruna wenang kaning rehengendi ane jani kini beli Kengken. mapan gumi subo wayah Oh, artinya Kirago- kali sengaro padang dulu. kirago sanang waspada Oh. ane teko lantas main selapat sanang Nyen, katasan Dodo uli jok. dijo Jodoh jok bebasin sing itu tuh. cek ngabo KTP apa sih KTP itu poin. mengaku wong mungpung durung welas trio siyo Nah. Yo saja ngaku dut Ya. kal bareng kone Bang Sido ngaturang Oh. ayah rikalo ane madan ngenteg linggih. berarti ke bodinga boninga. orto So, meaknya bodinga sing itu gini, yo. meh na uli joh nih gitu beli Uli Jawa Bang Sido ngaturang ayah may apopin irago dini Atas ngelen-len. Si jo keliru dan dene dut. benar kita beli sampunaya sang para buma kento sabusana yang urip sang Prabu ya beli ido anak agung rikalaning itu lantas medal mecicingak dini di taman itu kadirasa jekpi Rasa bunga dut. Benar. Galang rasa-rasa Galang sat bumi. mako kesinarin antuk ido sang yang suryo. inggih dulu satu maka kampung sutara wiles benar tapi malih laris palunguh hiratu ritat kalau palunguh medal mabusana mawastro Ngerangsuk Raja Busano kagungan mecihno saja sohananin sarwa sutro nggih Dojil ditiang awas nih ro inggih durus yen amet akena marandaning suralaya kadang pun apa oh beli Oh, kengken. iya nerang ditiang palunguh ratu ring Surabaya Surabaya. di Surabaya Oh, ane rame tuh. di Oh. Jalan Suralayo Suralayo ring napi niki Cinawa Suralayo ring Swargandu
Ayo benar. Aduh hampura yen iraan titiang palungguh ratu ring swargan tuh. Pih tan bino sekadi. Jang siden kemo beli. Pang menek aja. Yen sejeng kemo. Aju mang. Yen iraan titiang palungguh ratu. Sekadi Sang Hyang Siwa. Benar tuh. Benar. Rasa ini. Dan Siwa ring swargan tuh jandan uning. Manian cara bunda. Iyan titiang tuh kadi kewendanan ida segera bekulun ida Sang Hyang Catur Muka tuh. Ih. Mebalik Ling. kurir. Perarain palungguh ratu dewa ratu iratu majang kajau kelodnya mencacinga majang kangin kau mencacinga. Nah kita jebani Gitu punto. keluarga Alas dan sesaja anak. Cara betar siwa gelahau. Taruh Siwa tuh. Oh. Sane ngecang jagat iki. Asu terus songket ama puradang. Mejel sirasiong nerapati duh dewa ratu duh nang tegarang dut lak daang dut mirip dewa ratu alihang uli di gile manuk uli di Jawa alihang dut ngantang mai ke Bali Aliang saya. sing ada mirip nyamen padori kalau Ini. ida ngerangsuk busana Busana nido bin sado meprado sing beli. ada matuhin dut Nggih, dulu asam tuh. punikonya Nggih. kewenten Ye nerang ring segaro. Caranya mirip lah. Nah, iya neran titiang palungguh ratu sekaro. Ayo benar. Sekadi jukung. Jukung. Nggih. Ane klaim dulu nih klaim nih kau mendaging segaro kan kober. jukung dulu. Klaim nih gendon dulu. Nggih. Yen jukung terus yang barang mati. Nggih. Nah yen arerang di segara kecaranya. Barang hidup tuh, Barang hidup. barang hidup. Ah, meripi cangkes segaro beli. Oh, Ngatur dia- badan pekelam. Oh, dia kanggo apa dia? Dia kanggo. Oh, iya kanggo. Oke. Bibi pekelam katur ngido Apa Sang tuh Hyang itu? Apa tuh, Bu? Sang Hyang Samudra. Hah? Sang Hyang Baruno. Oh, Oke, gitu. bagus. Bagus. Aduh. Simar gelung ama gelohang nama sekar pucuk mapilpe. Dewa Ratu aku ngangop di dia ngandanang rikale ratu ngerangsuk busana kagungan ngerangsuk busana keraton galungan palungguh ratu sugro sampun kesanding antuk Sang Hyang pinane sekar pucuk senebara Nggih. sama hidup Manian barak tuh apa artinya? bang du Bang. Bang. Bang tuh apa artinya? Barak. Barak tuh. Barak. Berani. Berani oh Yen nggih. putih? Putih, suci. Yen merah putih? Suci hati. Adik ngomong lah. Ya merah putih? Ya merah putih, berani karena dan benar. Ya, Oke, dulu tuh. aduh rama gelang kano nyungkelit keres ada marah nanti oh tangan itu kalih dut rasa-rasa selai kilowatt nih dut Batna. apa sih kedut Oh, sing jadone pelasu. sing ada nih pelasu Oh, nyang murni Wih, luar biasa beli. aduh sing ada aing rada doagong duaning kadia sapunika buat kaluwihan palungguh ratu mapidap-dap riki jagat pemekas rikalo ratu pacang nangun suaraja karyageng yening kangkat tepaungun di tiang napi wenten malih tio sering punika rada doagong punta wijil makarwa di tiang rada doagong di tiang ares Dani cai mamiragi kengken ada ujar jano Aratu doagong sampunang malih ratu bawa sanga kadia sampuniko sampunang malih sumandang sayo iya nindik paro kewendanan ida sang meragawiku maido sampun meragawaged na ida meraga jano sampun sami semuyuk Napi malih banyak palungguh ratu. Sampun sami sayago pisan nyangro buat sepenglau pengeluh ratu sami sutinut. Napi sanitidang palungguh ratu banyak Cinga ayah mau cinga nyakarawarti aduh
Mon kengken paman. Rikalo anake buka gelah dini ane madan ngesi jagat. Ado mirip pekerimik ane ido sang meraga jano. Yen selami titiang raris ngadurang ayah. Iriki ngiring palungguh ratu. Rauh ring paro panyak palung ratu. Dan wentem sane piragi titiang sane pekerimik. Saya waktu kadia sampunika aturipun boneka wijil rada dagang. Nah yen kedo atur pamane gelah masih matur suksma tur maning ken para banyak gelah makejang duaning sampun sregep maka sami. Nggih saya waktu mucihno kadi mangkin ratu duaning puniki ungi patutne wantah megebakan utawi puniki mekemit makaryo megae ratu dagang bagerudok banyak-banyak niko nyih nayang baktin dan ido dani sareng sami. Nyih nayang bakti ken mantuk ring ido sang pinaka dados tedung jagat utawi kewentenan ido ne melinggih kiri-kiring kayangan pusah kenten cihnan banyak ratu Durung ngepuput bawa sawangan kagiat yati mengerawuh. Aduh Dut. Nah Gebli. Nih Jani bokal diastun tuni uling semangan ngayah pang poleh hido melilo cito duaning arin hido sampun rikalo pacang ngerauhin iri-kiri ngerakan. Kemo paman juo menyangro. Inge pedaging nawak titiang ratu. Niki sampun suadarman titiang wantah dadi parakan ngiring palungguh ratu. Bangyang titiang pacang nabdapan punika pangayah sami. Malih bidan malih titiang nyih nayang bakti. Wantah mangkin manten ratu. Mangerares Raden Mantri mesanakan. Sane mangkin durus palungguh ratu yang puri mesanakan. Bangyang titiang pacang ninterang. Inggian daging yatnyan palungguh ratu sana wenten diri kiring kayangan. Nah, Dut. Jani berkesempatan Dut. Mapan ido sampun melinggih ring puri sih kita Dut. Jani ajak ke gecau ari-ara rapin ido arin ido Dut. Gecau Jani Dut. Arin ido ni rau. Nah gecau. Mumpung ido sing meragi Dut. Beli ageng. Nih subo Dut. Nih subo cihna nebas maklo mirip sing den ketemu uling jos subo beli gitu. Ada sing lendot. Yang dingancang sih tuh beli. Kengken. Bas manjing. Hah? Bas manjing. Iya nak mula maklo masue dotan ketemu sarang iraka. Oh, gitu? Nak mula kita. Pang boleh kan meliang-liang. Dan sido antuk tiang nanggehang beli. Iya Dewa Ratu. Ratu Dewa Agung istri. Niki reng kayaan sampunang mau bawas kadia sampuniko. Elingang. Cingakin puniki dodane sampun ramio. Sampunang kadia sampuniko yen benyang sampun sarang kalih sarang iraka wau dados kenten. Kento dadian itu. Kekelih iban kelah petapun aja. Di sajau kenten sampunan besina tuh. Sajo jeneng tuh. Duane ngangan palungguh ratusan maka dados sekar jagat. Iriki ngiring rakan palungguh ratu. Becekang matur sarang iraka. Nggih. Titiang wantah kadita sarang rakan palungguh ratu. Ngiring palungguh ratu pacang menodio. Iriki ring tetaman durus. Ngudang kene. Sare. Dulu tuh. Sakit titiang anggusnya petang lemah. Dong Dewa Ratu palungguh ratu dados sekar jagat. Gini Dut. Emang kayak Beli Agung palungguh beli. Dados sampun niki gemes beli ring titiang. Guwantos kadia sampun niki sungkan titiang. Bas gemas sih dong. Gemas sih dong. Saya mapangan
Tapi sungkanang palungguh Ratu. Tapi sana ngarananya. Dados jek sakit adi niki. Bantuara kebanggaan Ratu. Mangkin dungun Ratu Dewagung istri. Duaning palungguh Ratu sampun suwe rasa-rasa yen kudang warso. Nenten nanin kejunuk, nenten nanin ketemu ngiring rakan palungguh Ratu nika mawinan sungkan kadi mangkin Ratu Dewagung istri. Buka dwara swecak Dados palungguh Ratu nyenguh duaning suwet dan sida kejunuk dan je Duno suecan rakan palungguh Ratu. ya neng samko sampai di bado titian. Weh, Dewagung istri palungguh Ratu we. Dong palungguh Ratu saat mako segera didiang tadi sampiring bado palungguh Ratu. Jak metegul. Jok metegul dan boleh ngelep kadi asabun niko. Menamping mengan kadang sedang alam. Jadi palungguh Ratu sapuniki mangkin zaman sampun canggih Ratu nggih. Yen pet prade suwe palungguh Ratu dan kejuruk sareng irake mangkin tagihan rago api. Mau video callan. Bang yang didiang ngiring-ngiring palungguh Ratu sareng kalih. Niki wenten sareng aden didiang. Nih batas semono. Aku diang Jak cero ajeng-ajengan. Dong Dewa Ratu palungguh Ratu Dewagung istri. Iya nih Ratu dot wenten nyicipin Bang Yang didiang nyerep rakan palungguh Ratu. Sampunang semandang saya. Didiang saya go nyerep. Ayo Mawinan raris nyut pesan kayun palungguh Ratu mawastu mepanganan kadi mangkin kinten. Nih, ya kadi rasut sing nyalaan masih beli. Nih pinako Cino itu meterseno asih. Basa kudang-kudang warso mirip sing dan kejunduk. Di dawog ido mekerap banten pisan beli. Nah, coba keranon apunto gelajok sing sido ben gerinuan sing idang nang kerasono. Mangkin palungguh Ratu dot kejunduk sareng irako. Mangkin sampun api kayun palungguh Ratu niki. Niko mangkin dunas lungsur di dia. Yang banyak mengiring palungguh Ratu sampunan palungguh Ratu malih mepanganan. Sampunan sungsut dan kayun. Oh, yang kena tiang sing jak supo apa ada tutu yang dialas tutu makunya dialas gitu. Makunya ketemu dengan kepunikonya punat jil. Yan mangkin ngiring palungguh Ratu. Saya go tiang pacang ngiring palungguh Ratu. Gerera hirako. Oh, gerera belin gelah gitu. Ipun pacang mendakin irako. Beli ageng. Inggih dulu sinana tuh. Ngeniko sarang ngirai mungkin berikan kesempatan malu nih. Ratu Dewagung putra palungguh Ratu. Duaning puniki aren palungguh Ratu sampun rauh hiring didiang sareng aden didiang durus mangkin mececingak sareng yari Ratu Dewagung. Dojil. Dadi je ketuk-ketuk tangka gelai maro nyingakin yadi tumen soal gelas sibuk kan terus sing mandan ketemu Dojil. Ane ngawinan geduk-geduk napi Ratu. Bolehan pun sing yang ketemu. Kedo aja Mas. Nih, yen kadi amun iki rain palungguh Ratu wau kadi raso jak nyakit ati sing den bakat cicipin inayang kayunin palungguh Ratu nae. Oh sing dadi kedo adi.
diastun yang beli sing ten metemu ngajak ye dewo kadang ada tuh buku sesengakan jauh di mata dekat di hati beli nasi buk neng urusan karyo agung di puro jadi yang terus yang ketemu setiap saat sing beli nyidang pengayah ini dewo kayak ade gitu beli agung nah jakti aja kinten beli agung kedo nak bas-bas gitu Dewa Ratu das subut yang meyawangan beli apa madan gitu tuh ade tumben beli mirang maulahan puniki ratu nge ditiang ireng ide irako setato iriki doane ide nangun karyo agung karyo ngendeg lingge mesabon ini punika mawinan itu dan sido nangkirin palunggu heradu nah ketemu ngajak tiang gitu Jel tenidang ketemu benar masih itu Jel andeng-andeng kan rakan palunggu heradu rakan palunggu heradu kendang tatangga ngelah malu kantun ngomong panjang Jel nak gelak ini masih ngerti masih kan pindah iadi beluluk jak kedua gegeber lawa diastun sebuah lingsir ngeluluk petru dua megebek petru bawah nah itu yang kayu nih adi mungkin punikin aradu mawan kadisapunike ida wirai mungkin ibur dumun pangkan sungsut kayu niki sana lungsur di tiang radu ibur dumun ibur ane ngeradu demek kecindo ada kene buka bulan nadare ada Dewa Ratu beli mudiang dari kini jar bulan nadarin kengken ada antumi sinar dari Dewa Ratu sedang pesan galang putih gading nyalang endak nyane ngarerantun Sadi sapunike sinari done do nginyunarin palunggu hiradu adi nih subuh beli nyunarin ragani dewo dijo mirip beli tuna gareng anggani dewo gitu pengenikani raka Nasingnya beli sangat petiang makengan, kudiang membeli nak subuh tugas. Nah gitu ya kune gitu tiang nampi beli. Niko nak yang kayunin paling meratu. Mengalang-alami maka dirujak. Sentul Ada sentul. Rujak di mana piada itu? Dereng wana galesan ilu. Ratu anget tiang adayu. Topang gitu. Oh, tiang beli. Kinten supuna. Aduh, lemen jajan tiang beli yang subuh gitu. Sampun mangke. Sampun di dia mendaging. Tapis di jako dukeng uni. Dagol perahu muda cang-cang. Tiang teriki. Adi ayu. Tiang beli oyan. Apa sandotan pun aku pun keruah. Nah, mungkin sabun iki ada dogong istri, pangten irako kono. Walas mungkin walas gendeng irako. Balas. Do beli nyiwat manti tiang. Sang Arjuna nekadon minabali pedidi. Yang bulan kala maka siapa yuk kepong manis genir beli ngerepe di hati do beli nyiwat manti tiang duh adi mas mirah beline sang yang rati nyan adi Didi Mas Riang bulun kalang makes yang kena liang manis kenyit adi ngerepe di adi du adi Mas Bira beline Iyan upama tiang mobil pasti beli dari sopirne yang ngauken beli rako adi ngaukin beli rai yang ngorahang beli sedeng lingorahang adi gendeng-gendengan
bel kumis beline dongosot dadi ingatan Rengcang bangcang adine mekadi uyang sepeda lan bareng-bareng saling gelahang lan bareng-bareng neng ayo main senggol-senggolan neng ayo main senggol-senggolan daripada senggol beneran kepala pusing tak karuan lebih bawi bang nyut Dewa Ratu hujan di malam minggu aku tak datang padamu bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu Tanjung Kadung airnya biru pantai jernih indah lautnya terkadung-kadung menunggu-nunggu aku menjamin untuk siapa terkadung-kadung menunggu-nunggu aku menyanyi lagu merana aku menunggu sampai jam 1 namun kau tak datang juga mana janjimu mana sumpahmu yang selalu kau ucapkan dulu katanya gunung akan kau daki lautan luas kau seberangi tapi mengapa karena hujan saja engkau takut dan batalkan janji aku telah berjanji datang di malam ini bukan aku tak mau sayang hujan lebat sekali bukan lautan hanya kolam susu kail dan jala cukup menghidupimu tiada badai tiada topan ku temui ikan dan udang menghampiri diriku orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman lah sambut du dadi kene lacer beli madi dini mamarekan deken made bujawati anak jegek kerang ngamul gitu nyen pangenikan nih do mawinan sampunang palungguh hiratu kanton mau bundu-bunduan ampun lingsir nge pun api pekayun palungguh ratu sampun asana kena niki ampun ya kena kalau ada jenang-jenang niki beli tiang niki beli agung doyan dengan apa ada anak itu ngai jukut napi wastan kelor maya cedok tuh takutin tiang napi artosnya tuh no leror sing dadi tagok niko sampuna sumanan sayo palungguh ratu tergantung iratu penyang niko ini mangkin puniki na pangdan besue niki dengan sampun palungguh ratu ketemu mangkin sarang iraku pun api kayun palungguh ratu mangkin aduh
sampun jog medajan kutul liang pesan Liang, mana sampun, tiang nggih. liang. Mungkin di daerah kau lagi mulai ratu Ngiring beli ke Purian beli ngiring durus beli. Terus medal wacana. Dojil. Yang tuh. Apang jangkep pinjen karya Agung Gelah di Puro. Inggih. Nejani Mino Kadi Ibun Gelah apang masih bareng di nyen tangkil. Oh kinten Nah nggih. pula palene sana ning anak peragayan istri. Napi niku kain Palungguh Ratu. Yakti punika medaging Ratu Dewa Agung Putra. Napi kemawinan duaning yanten wenten guru rupakan Ratu Palungguh Ratu sane dados nanang. Rikapan dados becik karyan Palungguh Ratu nika sane sampun padhet sane mangkin ngiring punika sareng yari jantos ring purian Bangyang titiang sareng hadapan. Aden titiang nangkilinipun Palungguh Ratu. Nggih. Jalan adi majan dosa ngapurian. Nggih. Jani sing kene beli. Mapan dirago mantitah pengikan di anake Agung. Jani panjog setato nyihna yang bakti kan. Mapan dirago miyatnya sing kene beli. Oh, kengke. Yen dirago miyatnya sing patung hitungan purusa kalau ning perdana. Nah. Usa karyo beli. Sajo. Yen dirago kan muani masih kukuh tekening yatnya. Pangidang ketemu ane madan puruso kelawan perdana. Pangjangkep yatnya beli. Apa den yadnyo? Yen beli tangkilin ibu nido. Nah, namun kita dud beli masa dewek dud. Mamitang lugro titiang Ratu. Duaning puniki wenten pengarsan putra nangan Palungguh Ratu. Mangdo presida nalor nyangkupin ring sejeroning yadsuwa raja karya sane dahat ageng. Sareng Aden titiang sampun niki nyantos, sareng irai nalor sampun wenten riki ring peseban puri. Durus mangkin medal ring peseban. Mau cecingak riki ring peseban Ratu Dewa Agung istri. Nah jadi kene sih kita beli. Jadi mapan dap-dapan ajak ke puri malu beli. Nah, Jani beli ngajak tut, Jani jantos di puri Nah, gitu. jantos beli di puri. Jadi Bangyang Ratu Dewa Agung istri sarang penyerawan sing gitu. nggih. Inggih Ratu Dewa Agung istri. Yen kadia sampunika pengarsan Palungguh Ratu. Sampunang malih maduwe kayun sekadi sumandang sayo. Iratu sampun wenten ngiring punika sanuwasta penyerawan nangan Palungguh Ratu. Bangyang titiang ngiring putra nangan Palungguh Ratu. Puri demen pangwan poleh nunas wedang. Saja. Durus sana mungkin. Yan patut banema tingkah
sat sat bungan nyane iku aruh kene subo gelah ngancan tuwo disubane tuwo lantas mare lantas gelah kepenikang ayah len kene lantas sing kena penindakang batise apa buin lantas buka jani len mata lantas subo ngancan selamur yen peteng apa sing tepuk sakiwala liang masih pai depan gelah lamunang jani sesukat lantas anake buka gelah madeg ratu dini de pura apa buin lantas anake buka gelah subo lantas ada penyeledi bin sade cening subo lantas madan merabi to ane saja ngeranang liang pai depan gelah lamunang jani sakewala ada masih jeleknya bedek ya nemone liun penyeruan jeg sing ada ngenah menjelawatan yang ngukut yang kijo kaden jenenge pada lakun ada lantas penyeruan sayang buka yo maderai sing tahen yo nangkil malunan jeg setate durinan yang subo kadung asik yo ngecuape main tiktokan yang subo keto jeg nomor 1 subo yai maderai nah
ngudiang tiang mel-mel kepedidian. Paling melah kaukin tiang malui Maderai. Maderai ya saja Maderai. We nyento gelor-gelor di sisi asing nawang Maderai nu sirap nae uyut itu. Yah Dewa Ratu Agung jeg maro mesaut di Maderai jeg nyen uyut dong sing kenobet nyai Maderai. Ne suba Agung biang nyai nenen Maderai. Oh puniki teh ide Agung biang niki. Adi tiang dan tawang pun niki kadenang siro nih gelur-gelur di sisi ampuro tuh biang. Pesuang dewek nyai ne Maderai pangkene bernyai ne Gusti biang nyai ne jani medal Maderai. Oh nge kentan, nge mejantosan dumun tiang lekar megending ay ceblong gen malu. Gati nyai Maderai gati gelah nyantos di Jabapuri.
Sasukat idewek dini dadi panyeruan ngiring ide Dewa Agung biang dong liang idepeane lamun jani napi teh mawinana sapunika duaning ide Dewa Agung biang wijaksana ide darmo ide sakewanten wenten masiane jelek ne wina besik apa ane ngeranang kita setiap kajang klion abu kaden gaina ide Dewa Agung biang ditu dibucu Maderai apa orangnya itu Maderai? Sing dadi nyai nutur buku gitu Maderai? kaden siro ratu bieng lade rao kaden tiang siro Apa orangnya itu Maderai? Jog misi bieng kaden nyai anake buku gelah siap bieng lakarangon nyai mecaru Maderai? ye nak mula nika sane becik ratu siap bieng to nak gede artine dadi caru sia nyanan olah-olahane nawo sange nyanan tur ratu Duagon. Oke to caro nyai Maderai? Inggih Ratu Dewa Agung biang pangken suwe puniki mawinani Ratu medal semang sekadi mangkin api wenten jagi ke bawah sang Ratu inggih patut durus semawacana Sukawibo mawi bawa weh Dewa Ratu Agung wiak tiang ngob ngantenang palungohi Ratu sekadi duaning Ratu medue akeh sugih napi dan kirang Ratu Brana ring dapura ngisi gumi inggih patut pisan sekadi wacanan palungohi Ratu Ratu irit ki Ratu madag Ratu ngisiang jagat ane di doho pura puniki Ratu Duagung maduwe putra inggih patut pisan sekadi wacanan palungguh Ratu medue putra asiki sampun merabian irika reng jengalepura Ratu Duagung beradengan luwe listu ayu mungguin keluhan nyane nenten jawenten sandang pada sakewanten wenten masih jeleknya kedik sandang-sandangan Ratu sing dadi nyai ngorang ke kedo Maderai tapi jelek itu nak gelah masih anin wenang Maderai inggih ampura Ratu kadang tiang keceplosan iki Ratu Duagung panjake bakti inggih patut siresane purun Ratu panjak-panjake sami wijaksana sareng Ratu Duagung ane jani melahang pipi mading
Ratu Dewa Agung Biang puniki rawuh kan palungguhi ratu sareng kekalih lanang istri ratu mangkin ratu mesti cingain ratu riki ratu. Prameswari kagiat nyingan ibu dijo kadang ibu gelah ngonyong ibu alih kemo sing ada ngalih ai sing depok kok dipriuk tepok tiang ibu Dona ki dewa ulijo kita gelur-gelur ning mai tampekang nampekang i dewa ning ayu nggih ibu yang ampun nampak niki ibu Inggih pedaging awak di tiang ratu Dewa Agung Putra kawening Dewa Agung Rai riantokan sane mangkin sampun kecunuk iratu sareng ipun palngu ratu sapunapi sampun kebawa sindik yatnya sane pacang kelaksanayang matur mau cano palngu ratu sareng ibu mangkin nah kini nyan ibu indek landas jani nyak yatnya ampun api ibu ya dunasin tiang ibu Ade yang beli duaning idewo peragayan istri kita masih ibun gelah pina ke pawestri jani dum jani karyo gae apangnya setinut sebenarnya kita paman patut kade munika ratu iya nih bun gelah sarang idewo patutna itu ngerunguang tuh para banyak ane luluh ane istri-istri napi luir pekaryaane nah mungkin reda pangnikan ide ratu sapunapi mangkin mangdeje pekaryaan iki kepah pangtan ulian duno pengayar ades karyo niki cacat genten mangkin panggul ratu ngurunguang pengayasan istri patutnya napi karyanin napi mejejaita napi punggus ratu mangkin mode tugas nike nah wijil yang benang dotoan jani seng mapitungan gelah aja ipun gelah masih iya ratu terus ani istri-istri bang jajaitan itu ya iya patut kade amunika lanang tukang tampah iya nah mungkin ditiang ngiring palungguh ratu nah yang kita paman iya ditiang ratu kemojo dabrabang banyak gelah makejang apang makejang mantugas apang makejang masih boleh nunas genten nggih pang seiring sejalan nggih patut karya monika pangide gelah ben besi sing sud-sud nyen gelah lakar mepekayun sapunapi ratu nah do surut-surut nyen paman undangan gelah seko santi genten nggih setiap peteng pangwenten pangado pangramio di kayangan nggih Inggih kade amunika titah palungguh ratu bangyang titiang ratu batas seko santi titiang modwe tugas nika tu titiang pancang ngepah tugas-tugas niki ring rahino peteng sapu siro sedeng ayah sampunan palungguh ratu semandang saya nah yang subuh keto nyatur pamanen suk semayang gelah nah jani ibu kelawan aden gelah jalannya dimesandekan sana makin durus palungguh ratu kepuri titiang ngenterang seko santi mungkin mangerares sareng sami ngapuria inggih doaning kade sapunika titah kidana Ki Agung sane mangkin titiang pacang ngenterang puniki sapu siro sane kayun ngadurang ayah mesanti mangdo sida jangkep karyo puniki mangdo puput sahananing panco kita unika wenten memargi pengayasan etiosan wenten memargi ngiring mangkin ngadurang ayah
Inggih. Pidaging mapunawag pisan titiang Ratu. Wantah kadi sapunika mungguing daging babaos atur titiang sat make dewek titiang puniki nasiking segara. Kayoning segaro Napi malih nyendi tiang nasikin raris toyo sanewenten iri kering segarone ya yukti jimbar tanpa tepi yening raris titiang ngomong saninik daging-daging dadu agamu napi malih ngomong saninik yadnya sanewenten iri kiring segara pemekas sering jagati sat make segara tanpa tepi punika nenten jepuput antuk ngemau sangat janten pisan dan merawat sampun pasti kepisahan punika Ratu nenten sida antuk titiang nedeha nenten perawat kadia sapunika titiang Ratu sareng saminya saking jengat purun titiang mawit sangkaning rasa subaktin titiang mantuk riangan ide sane moyogo iri kiring kayangan mawastu raris meduluran antuk ngadrong ayah megitan punike sat maku angen titiang punyo bakti ya dulyo kadi dongkang nadoaning kadi amunike banget pisan titiang mapinunas ledang ngaraduak samoyan mabet ririr nebah gumi napi kemawinan kade sapunike sat make mapi-mapi ririh dewek titiange iriki raris nuturangi ngian sedaging yatnya sakemon ledangang pisan puniki Ratu Duno aji sujaten kawiyakian dewek titiang sampun mejanten pisan Duno ring daging sastra wajine mawinan melet titiang raos tangkil mawit sangkaning manah titiange sane suci ning nirmala dan pledhek angin titiang dasar ngaya nanging ageng pinunas titiange yukti
mohon ratu banget pisang wiakti pinunas di tiang pemekas mantuk yang ngani desang meraga pawika ledang pisan radu ampur yang dewek ditianginya Pupuh basa napi malih pupuh make miwah basa Duno luwe handuk di tiang ngayang Bramo santi inggih ratu sareng sami duaning kadiamu nike buat padewekan di tiang banget ledang aksama yang pisan ratu Mas Surya Mas Suryaksang iya dosang inggih arati delane sareng sami duaning kadi punika yatnyene muas tepi egar pisan pikayunani duanak agung kesarengin para pade napi malih krikalaning punika kesarangin raris soleh para patih sami ya Duresi
bobab napi malih wenten dari Srikala ning anak mayatnya wenten dari sana sanetan mapi kayun padut puniki Niratuara magugoni nah kene yang dewa sang merago rauh kewalo ampuriang titiang dan jadi tiang mapi boyo nyemarep reangan palunguh jerone ya agung dosa kurang pati den kemawinan buku akide duaning niatnya agung niatnya ngendeg linggih yen raga rauh mai ngusak ngasih lantas ngayane dan bener pangsing pocolnya di tiang mayatnya ngiring walian palungguh ratu dan urungan pacang lumpus yen prade lantas jero mriki celapat-celapat mapi kayun doja melaksana batas maro mekena kan jane jele Sina karmani ragone pacang dong jek lumpuh mani puang mangdoten dados tuladan apang cuara wit sangkane pengelaksanaan jerone rauh lantas meriki pangsing ne tulat dekening banyak kejak makejang nyuradang wibawan puri napa buen lantas ragone rauh meriki tori kalen nak mayatnya celapat-celapat ngabui tuang tidong bener saat maka nyurudang kawibawan puri ni dini jani insun nibakang dano ring bapa naduaning kini subuh parilaksanaan jerone lauh lantas mai sing jabungan tuh ne jani maniro pacang nimbakan kapidana marep rekening jerone ya matur ida sang pandita kalaning puniki renteh matur are sanganide maraga pandita sodaning manyang akrawardi inggih pidaging nawag kitiang ratu sotaning sodarman palengguh ratu ari kalaning nyakrawarti rikiring jagati ya mula patut manibakang yening kemana ke antuk ditiang wantah medaging
sampun patut pisan palungguh ratu dados tedunging jagat nibakan lantas kapidana mantuk ring ditiang sane kesenguh mepekardi sane dan becik niki sama beda dan dapati sang meraga dados Prabu dijagati mulo pantes nibakan danda pati maka miwah sane tiosa nanging patut menyelehen sakemon wenten raris pinunasi tiang mangtuk lengan palungguh ratu ri kalaning palungguh ratu nibakan kapidanda ledang patut dumun sele-selekin patut nabi kelawan niwang dandone punika ne iwang kalawan patut yening sampun patut kapidanan palungguh ratu manut sekadi uger-uger sana wenten niriki ring jagati ditiang dan japurun nimpalin kemawon yene niwang ledang palungguh ratu kayun-kayunin malih yening sampun yukti iwang nasakewan yen sampun yen punika jati-jati wang jati-jati belik titiangnya dia mata kini tuaning angan palungguh ratu dados murdaning jagat titiang raris wenten niriki nenten purun titiang tempal manut sekadi pemutus palungguh ratu asing duduk yang nentang purun tempat iya ratu nenten purun titiang tempa manut kadiatur titiange yen sampun mawit sangkaning palungguh ratu yen sampun mawit sangkaning palungguh ratu taler mapi kayun-kayun pelih kalawan niwang titiang wandah ngiring tidak palungguh ratu Nah, kini jadi Dut. mon keke beli Mapan subuh ke bawas galah masaning maso subuh petang Dut. gitu. Jalan jani. mon keke kena beli Dabdabang. Santi subuh baramiu pada ngaya nyih nayang bakti ring kelekwendanan ido sane melinggih ring payogan kayang susah. nangun yatnyo sing itu beli Oh. jadi lan begitu lan Nah, panang ke dini malu jalan candaang ke dini jani Dut ada oren beli matur kene ido dani nunas pengambura Dut. oh nah beli inggih mapidawag titiang matur ing ido dani sareng sami senedat kusumayang titiang inggian titiang saking seko santi maka miwah saking seko gegundangan pohon Bali ari kalaning puniki kapengajeng titiang banget ngadurang suksemo antuk galah sane sampun ketiboring dewek titiang mewastu sida titiang meyatnya meduluran antuk ngadurang ayah megamel maka miwah matembang kemon ledang aksama yang pisan yen rekang rizjuning yuso titiang sampun wiso tuwa kemon uning ring daging susi sastra puniki titiang dah kating wimudo pisan
Mawinan kadi sapunika dan rederet di tiang malih pisan lungsur agung pangampura. Ini mangkin maku seneng ngatur puputang di tiang ngantuk ngaturang para musanti. Om Santi 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 Om.